Jauh-jauh tusa ka jam-jaman nama ka tinana sulibat. Saka tusa ka jam-jaman aurja sopuina kainua semas imazai tua pina sa sevari-varitan a tevlin. Imazai tua pitua kayan imazai tua itakaran pajuta purua karam. 历代志下7章1节到10节，圣殿的奉献典礼。所罗门王祷告完毕，有火从天上下来，烧尽所献的烧化祭和其他祭物。上主的光辉充满圣殿。由于这耀眼的光辉充满圣殿，祭司不能进去。当以色列人看见火从天上降下，又看见上主的光辉充满圣殿，他们就匍匐在磐石地上敬拜上主，颂赞他说：他至上，他的慈爱永远长存。然后所罗门和全体人员献牲祭给上主。他献上了22000头牛和12万只羊做平安祭。这样，王和全体人民为圣殿举行奉献礼。祭司们站在指定的地方，利未人面对他们站立，用大卫王供给的乐器颂赞上主，并且照大卫所规定的唱赞美诗。他的慈爱永远长存。这时，面对着利未人，祭司们吹奏号角，全体人民都站立着。所罗门把院子当中的空地，就是圣殿前面的广场，分别为圣，在那里献上烧化祭、素祭以及平安祭用的牲畜的脂肪。所罗门这样做是因为铜祭坛太小，不够容纳那么多的祭物。所罗门和全体以色列人民在圣殿守住棚节7天。民众远从北方的哈马隘口的南方的埃及边境各地前来参加。他们用7天的时间奉献祭坛，再有7天的欢宴。最后那天，他们举行避会典礼。在次日，就是7月23日，所罗门遣散民众回家，他们都欢喜快乐，因为上主赐福给他的子民以色列，也赐福给大卫和所罗门。爱秋开诺兹马斯。Satu su asin apurakai himazai tua tirua a karan。当以色列人看见火从天上降下，又看见上主的光辉充满圣殿，他们就匍匐在磐石地上敬拜上主，颂赞他说：他至上，他的慈爱永远长存。历代志下7章3节。Tutsua ka jam-jaman asini pupatarwan， 上帝的同在与荣耀。Aligu kata kisaslang noa cemas， 上帝的同在与荣耀。历代志下7章1节记载，所罗门王祷告完毕，有火从天上下来，烧尽所献的烧化祭和其他祭物。上主的光辉充满圣殿。这经文是在形容上帝悦纳所有祭物，他的荣耀充满圣殿。上帝的荣耀是什么？荣耀这字有伟大、辉煌、丰富、尊荣的意思。当我们看见上帝的荣美、荣耀、威严、伟大，会不禁赞叹：哇！我要敬拜！上帝的荣光、荣耀、尊贵、丰富到无法形容。那是对极荣美的上帝。
所能形容的极致。以色列人出埃及时，上帝的云柱、火柱引导他们，那是上帝的荣耀。当他们见会幕，会幕因上帝的荣耀而成为圣洁。上帝的荣耀也在约柜上，带领以色列人行经旷野，进入迦南。云柱、火柱、会幕、约柜和圣殿都是上帝荣耀的彰显。这些具象的事物让以色列人看见上帝的荣耀，上帝的创造，也经历上帝的同在，上帝的设立和上帝的审判。以色列人亲眼看见上帝同在的荣耀，也亲身经历了上帝荣耀的同在。荣耀就是同在，同在就是荣耀。同样的，现今的教会就是上帝荣耀的居所。正如保罗在以弗所书3章21节说：“但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。”阿们。但是我们要小心，建造教堂并不等同于荣耀上帝，建造教会才是真正荣耀上帝的起点。我们要致力于在基督里彼此相爱，互相连结，进入圣徒相通。但是比起这事，我们似乎更热衷于教堂的建筑与设备。这几年，信徒对视觉、听觉的品质要求提高，许多教会对音响、影音设备的投入，比培育信徒认识圣经、了解世界潮流如何影响信徒的价值观，反思教会对世界是否有影响力还热衷。林鸿信牧师曾呼吁，这是否意味着我们只关心眼睛看得见的，而比较忽略看不见的上帝国？我们要优先建造的应当是教会本身，而非建筑物。建造教会才是真正荣耀上帝的起点。从基督徒的眼光来看，每个人本来就是上帝荣耀的创造。因此保罗在哥林多后书3章18节鼓励信徒要活出上帝之子的形象，荣上加荣。基督徒已经领受救恩，但不应只停留在享受恩典，而是要活出基督，建造属耶稣的新群体，就是教会。让我们活出上帝的荣耀，让世人看见上帝与我们同在。Sinaya tu tswa kadyaman ligu na kisah selang semasaya， 上帝的同在与荣耀。Satu tswa kadyaman asini palorang ta pasamaraw tianutin. Ai chua ligu na sumasuluya no ini ka nakisasalan tanutin nakangatan no patsugan tayaw satu chua jitai mau malang tayaw titin na marka sinja tayaw kipakikimatin tuata sarungaan tayaw tuata sipatsunan no tarakudatin saka marimangatin tuamana penaulidan na建造家要对出家教会，爱出家教会ini kamanu ja Bekarmain tu za ngwa aravat sana semang paravat. Ai chua cha shishan paravat mavana chua kumudati na remingti tu ai chua kiu kai ta yao. Ai chua cha shili dir tu kiu kai no ya manari makaya masijua tu mana papurigu tu tsema ta yao. Ai chua cha sipatsunan na siya ta yao. Ai chua cha temar sijilan ta yao. Inati no tsema titina inati no tsema azwa tagil no
berigu jaya saka jujen na kwenu kachina kipasusu tamana warung kinmanwa tsema jaya papurigu tua ja tsema ikamanu jua tina masizua tua ja jakalava tua ja gemaugau tua mana shika papa mangwaan tsema dacina na kemelang baika walisaket baika kisamula temau cikir tua kain wa tsema baika kipakin tua sekaura-ura wa cau-cau baika pasilin tua nama paura cau-cau nung nama tajwa manarui nama pancen tua mana warung nua ja semas nu izua ni cara kiukai sa nekangatan nu ja pacugan nekangatan nu ja barisakedan nekanu ja sini pacoran tua ja semas sikatsawana di Yesu tua sikudan tua kiparain tua ja semas nekangatan nu rija sipapurigu tua semas sakala tina nama sijua tua ja sikudan tua ja saruan nama kaitina na papurigu tua semas ori nama kena makelang tu izuan semasa na kisah sedan tua ja kinalijelan tua ja kinasaruan tua ja semas latina na kemelan tu suaka zaman-zaman 上帝的同在与荣耀那 kisah sedang semas kata ligu ayah pasemarau tu suaka zaman-zaman dan tina mapulat satu cu sini pagi ni menemukan我是否在每一天的灵修生活中经历上帝荣耀的同在？我是否在每天的灵修生活中经历上帝荣耀的同在？是那样都错个zaman-zaman aruta kigalui na kinumnam latina nagamalu kinumnam ayakana pasamarau ka inuli 荣耀的上帝，我要天天歌颂赞美你，细数你的恩典。感谢你奇妙的保守与带领，恳求主塑造我，在日常生活中摸索我，在困境中修剪我，使我单单因着盼望你的荣耀，定情在引你的向前直跑，用一生来荣耀你的名。奉主耶稣的名求，阿门。Mali tu cuaca jam-jaman nama katinana. Misila-silang sumupo kilaray tuamana sini pada dekat notia sama tu cuaca jam-jaman. Latinana ipaunut latinana kisamula telangu tuai cuaca semas auri makaya auri pasedin canuci makaya casiki au makaya pasedin canuci sakatici na kwenu katina na makaparain tua mana barung nua semas tua ja kini ka cawan latina na pararotanga na panas ejan latina na kemelang papurigu tua mana ja semas aikana pasamarau saka madi-madi nu ijo ikan na malungwa aku sinupuan lamuna na pacikatanga ayakana pasamarau saka madi-madi latina na sudeba tu cuaca kini adawan taja pingan